Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendештер. Bugün күнүгө ишемби. 2021 жыл 15 май. Biz Пригородный мал базарындабыз. Бишкек шаарында. Канча деп атасыңар ба? 80. 80 миң сом. Бир жаш ара булар, а? Маркалар канча? 68. Курук 68ден. Булар да сиздердикиби? 80 миң сом, 68 курук. Куругой алсаңыздар 68ден берем дейт. Так. Шеф, канчаңыз деп атасыз булар? 85ден, а? Булар средний канча вес? Весин билбей, булар байлаганга да. Жемге байлаганга дейт. 85 миң сомдон дейт. Караңыздар. Достор, Пригородный мал базарында Бишкек шаар. Кимдики экен булар? Биздики да. Канчадан сурап атасыздар? 77ден. 77 миң сомдон. 10 баш. Шундай болгон семиз булкалармы? 77ден. О, канча сурап атасыздар? Мына экөө 110дон, нарыгылар 80 миңден. Бул 110дон экен мына. Мына 2 баш. Кан 77ден деди азыр. Сразу унутуп койдум го. Так. Басы тартып кете берейин. Чекеден сурап. Канчадан сурап атасыздар, шефтер? 75 миңден. Канчадан дейсиз? 50. 55ден. Сурап аттыр мына байке. Булар бир жаш болду эле, а? Болуп калганбы? Болуп калыптыр. Так, көн ээси жок. Ондай болгон булкалар. Assalamu alaikum. Канчадан сурап атасыздар? 70. 2 жаштар булар, 1 жаш. Аралаш. 70 миң сом. Тарт. Канча сурап атасыздар? 75 сурап. Жашы кандай? Жашы кандай? Жаш 1,5 жаш. 70, а? 75. 75. Бул сойсо канча ет берет ушул? Сойсо 200ге жетпейди? 170, 180. Каралар бар. Ориентирге сурап атам да. Элдер көрөт да. Сойсо 170. 170 ровно. 160, 170. Болуш канча болот атам? 72. 72 болот, а? Караңыздар. 72 миң болот болуш. Канча сурап атасыз? 73 миң. 73 миң. Бука. Жакшы. Булардын ээси жок. Ай, тартып кете берейин. Чыккандан сурайбыз. Шеф, канчадан сурап атасыз буларга? 50. 50ден, а? Канча айлыктар булар? Жаш болуп калды. 8-9 ай. Болуш канчадан болот? 47ден болду орамдан, бар 20. 47ден болот, а? Жакшы. Мына кунажындар кимдики? Булар сатылып кетти. Сатылдыбы? Канчага кетти экенсилер, а? 54,5 кетти. 54 Учурлар жаткан. Бул муналдагы Ногулдар
Düşüp жатқан үшін. 54 жарымдан кетті. Бар нересі жоқ. Satılıp тұр mu? Qancha kem kunasına? 55 bin. Son. Assalamualaikum. Qancha so'radasizlar? Qancha so'radasizmi? 60dan. 60dan? Yaxshi. Bular qunajinlarchi? Bilmem. 45. 45 bin sonunda. Var bir yaş bo'ldi yaşa. 45 bin. Bu kadar 60. Ha, buna iki kunacına. Екі құнажын 55-тен сұрады. 55'ten sonra adası. Boluş kancadan mı oldu? 53-тен болды. 53. Yaş kandan? 1,5 yaş. 1,5 yaşlıklara. 1,5 yaş. Sizlikçi? 8 aylık. Alatoğunu koy. Alato. Var o da. 48 mi? Telefon numarınızı aytınız? 0709 41 55 51. 41 55 55. Sizlikçi? 0707 0707 96 28 90. 96 28 90. Buna iki kunacın neyse. Bakırda satı alınızlar. Assalamualaikum. Bu semiz kunacın sizlerdik mi? O bizim. Kancadan sıradasın? 65'te. 65'ten. Boluşu kancadan boladı hem var? Hem boluşu 60'tan satıptayız, ekönü sattım. Ekö kette. Dağı var bundalar. 3 yok aldı. Üyde var da sat. Yok. Bir de erkek satıldı. Satkılık. Bağıға. Bağıға. Yaxşı. Ya bugün qanday bazar? Slabый mı qanday? Slabый bazar. Bugün slabый ya? Ertegen soqultni ko'ramiz ham. Qanday bo'lsa. Assalomu alaykum. Qanchani so'radasiz? Ko'koni 40'tan bu 42'dan. Бұл екеуі 40-қа. Qanchalik bor? 7-8 aylık o da. 7-8 aylık erkek tırpıqtır 40. Var 40 qancha dediniz? 42,5. 42,5. Yaxşı. To'g'ri kete turgan hajaqlarda ular ha? To'g'ri. Hajaqda. Mana. 50 dedi. Ha 53'ten mi? Boluş qanchadan bu? 35'te. Biraz. Aha. Aysanız. Bası 42'den Qancha oyliqlar bular? 6-7 aylıklar. 6-7 aylık. Buçokları erkek. Erkek jalan çoktur. 42 bolor qancha? O'shancha so'raysiz. Düşböröz. 1000 so'm düşböröz. Aha. Nomer telefonunu aytib Ayt. Qancha? 0707 0707 35 95 05. 35 95 05. Qayerda turadi bular? Soğukta oturadi. Soqulda turadi ekan. Ma'qul joq sotamiz. Ne kanal bak? Buzar alami degan. Assalomu alaykum. Qanchadan so'radasiz qunajindan? 50'den. Bulardagı? 50 bin so'mdan. Urg'achi turpoqda. Yaxshi. O, mana. Qanchadan bular? 1 2 3 4 5 mi? 4 erkek turpoqlari. Qancha oyliqlar bular? 7 aylık. 7 oyliq. 30 qancha deysiz? 7'den kuruka. 37'den kuruka. Bolor qanchadan bo'ladi? Bular. Tushmaysizmi? 40 so'radasiz, bolor 37'den berasiz, ha? Telefon nomeri aytanda. 582 Uğupta yetişmedi mi? 502 560 560 650. Uşul nomerge çalsanızlar болады mı? Bıçoktor var. Toğu kete turgan. Qarаңыздар. Tak.
Assalamu alaikum. Qancha so'radasizlar buchoqlarga? 45 lira o'tadi. 45 tane. Eko'li. Cheda bormi? Uni arzonlatib beramiz. Bo'lishi 45 mi? 44 dan beri beramiz aka. 44 tane. Qanchalik bular? 10 oy. 10 ay. Bir yaşar bo'lib qolibdi уже. 45. Daha arzonlatib beramiz deydi aka. Tak. Tak bozor büti var da qirqisini so'raylik akadan. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? Aldım. Aldingizmi? Qanchadan bo'ldi? 48 jarımdan mı? Eko'y ha? 48 jarımdan ekanmi? Shunday bo'lgan qunajinlar. Urg'ach tirpoqdir. Dostlar, video yoqsa like, so'roq bo'lsa kommentarda qoldirib, kanalga qatorlanishni unutmangizlar. Sizlar men qo'shilishimdan oldida telefon nomerini aytib ketayin. 0777 84 96 48 degan nomer. Hozir olan kanal nomer. Görüşgünce.